Welcome back gulte ho. Romantic lang sangahin, emotional lang sanghin action drama tamta ho isay jingwin. Akala la tingle kichat ti zadum THILHA THUSIM ho zong hi ga say jiu hete. Tunia isay diu chu hi le in GIMNEI la kisay min thang pen White House America President pu na hi. Hichi White House thudol hi ineu lain chol hla hitam jingwal pa hitam Amy magazine kharin ahin sovin ahe kha zong tam ta im diu hin a hello zong yum na lai diu hi thukin seding ho zo se hi abona internet source ko na kin la do ding hin nangma na ta san ding ha na ta san loading ham nangma thu thu hi ta hen White House hi ei pa wai se ya hile in kang ti na hin apung pi a zong hi kang ta ba zinga hi White House hi 13 October 1792 kuma chu anasa apadu hin 1st November sangle zagit kuma chu White House hi anazo hitai President anam lut maspen chu hi a hele John Adam kitipale azinu Abigail amani hi November 1 sangle zagit kuma chu analu hlona hi White House hi President ho umna inlele hi pon office song a hi asunga hi EPP umam tiga ave kitta diu hite 132 room zen omahin hichia hi 35 bathroom zongomin chutengle 412 kot kha zong omahi window chu 147 omahin apama kona wedding hin inlin ta mai bo hile akilom zingin ahin la son gup chan omahi sun thema office ikai pe tengle boy hi nantin ahin la zan thema ding chu iga gela hele 80 mi mei doiding awang chun room zale som thum wal aum nala chun thilgit thilpogit kiti hozong hi kizate te in te ti hi ta san hle zenge US President hozong ahung ki khel khelvin White House a hozong anaki khel khelvin a hi 1861 kum chuan hi tan Abraham Lincoln kiti pahin president anatu ta na hi mi khat min ase phara amin chi thima hi le amel ma zong omding ti het sa hin tumasang lele azong ipu Donald Trump anakap li de chedu yong chu i het diu kata sanin hi Lincolnin president anatu chu kumli lang hi anachitan 1865 kum hi anahitai April 14 Good Friday ni kho hi anahi ahin Washington DC America capital Washington ahin hichihin Fort Theater akitin drama them anabol jiu hi janahin Lincoln jong drama wedding chun achekitan zan nidan somle minute somni kito chethin John Wilkes bur kitipahin anung langa konin Lincoln hi ahin kamli ta na hi ahin thatpa John Wilkes song hi ni somle ni zowa anakapli kiro hi tai Lincoln a thi chu mi pi zo sin kidang asa jingwin mi zo sin angai sang a hi je chun Lincoln jong avui masangwin ama thilong chu mi pin hla na anei theina dinga chun hopi len ta ta ho hin trainin anapole awin a hi tua train lim kin koido hi Lincoln thilong anaki po na train chu hi station khat chu pha si lew minute som to bang hi anaki nga jiu we hin mi pin hla ana anei chai tengle ki tol ki duwa abana pa station na hita chu kinga phei peu ana hi ve hita ana bol zo wa ko na chu THILHA THUSIM itiu hi hungki ban be ba hi Lincoln thilong anaki tol do chai zo wa chun train khat ma hi ahung ki din hichi train sunga zong chun Lincoln thilong bang thingko nga ki koi hi anamuki do ven hi thilong aki po na adaba anong langa chun daba khat a hin migu kang keu se aumovin musical instrument thilgit za chom hi anabol ovin hi hichi ho hi mi khat le mi ni go in anamu lo hin station na ho zo se hin anamu so ke yenguda na hi hichi ji chun mi pi ten jong train chu THILHA train tin anako jengwin newspaper ho zong an so zengu dana he akidan nakha chu hi kile hichi THILHA train anatiu chun station a pha se chule minute gate to bang hi phat anakinga den ning ji adan ana he hichi thu ho chu ata san jong umin ata san lo jong anomin America pumpi hi an ho ling jing dana hi hichi zuwa kon chun kumso ta hi athu hi anathiptan Lincoln anathi zuwa kona kumsom ni leli lang hi anachi hitai 1889 kumvel la chu ana hiding hitan hicha US President chu Benjamin Harrison kitipa hi ana hi nikhat Benjamin in jong mundang khara po do di titan
a personal security pa John Kenny kom chun nang jong chi lang ka ke go in ipot do ding hi ati pe zon jong chu a chetan aruma aga ki go in a hi le anonga hin court vom kya khat hi ahung phe in hi aman jong asar pau Benjamin chu hi te in te tin i machan ana gel poi aga ki hiza aga aveda hi le asi lang bo hin amuman tan koidang ana hilo lin kon chu ani hi tai zonin a seina chu kining lova lin kon chu anunga hung oma banglanga chu chi pai pai jingdan ana hi President Benjamin Koma chu agasia hi le koi macha hin anata san lo hi aji chu lin kon a thi na hi sot ta nei tan tulang sanga hi to bang thu aga sao chu ama hodinga nui zat ta hiding a hi tai zon jong chun hi chi zowa kon chun khatwi ni ve go hitalova somni wal veizian hi linkon Lhagao ti ding ham chu anamu ji hi tai linkon chu anamu se le linkon mai chu lunghan mel apuin zon lang chu a hin vet ting le lunghang ta anavet ji da na hi kichat ple jing in tena golte ho athi sa khanin lunghang ta ina vet jing ding chu hi chi thu hi mi ana sei pi ta na hi le athu hi a hin holwin a hin su to wa hi le Lincoln bodyguard a zong hi John Kenny hi ana panga hin Lincoln aki thani a zong chu John Kenny zong hi anom thowa da na hi a hin la Lincoln ana hu do man lo zia chu Lincoln hi alung hang den a hin te tin min agel tai mi ho thu sei chu John in zong ana ta san je chun Lincoln adam laya ana gi zina bedroom lang hin a chin Lincoln Lhagao het dinga chun ngai dam aki thumin kana hu do zo lo chu nei ngai damin tua hi President Benjamin phate a guard ka bolding hitan su khil ka nei lo ding hitai anati e zonin jong hita ngai dam an ki thum phara chun Lincoln Lhagao chu ana muji tapoi akiti athu hi chom khat ana thip ki tan 1923 ku mahin Kelvin Coolidge ki tipa hi President 30 chanain ahung pangkit ta na hi hichia hi President Kelvin hin i macha ana het pha ji lo wanga azinu hin thum veilang Lincoln Lhagao hi anamu in aseye amu si tingle Lincoln hin sanghol vom ana ke vonjin lukhu khat aki hu jin window koma hi anom zia mangjap zap jing zidan ana hi President hozong ana ki khel pevin 1933 kum hi ana hitan US President 32 chan na hi Franklin ki tipa hin ana poki ta na hi Amazon White House a ki chon lut ni achun second floor pa gi na room ho kho su thingovin hi che room a kho ka gi ding hi ati pe room su thing hola alam kai chu Mary Abel ki tinu hi a hin ama honjong room chu asu thing pe win azon pen pa rooma aga lut wa hi re ahung peng do so jeng win he ki chata hung jam do pharwa chun ado wa hi le to na khat hin sanghol kut vom kya khat hi aumin akeng ko khawa ki hin ka ho jong lew e ho po we ati tai ama hon jong agavet wa hi le hichilai mun chun koi macha anom de ki tapoi President pu Franklin wang chun anata san hi beijing en hichiji chun room chu su thing pu po jing win hichilai bedroom a kho ka gi tho ding hi ati ne hi Franklin nong chu zana hin agi ring in aga che tan hi le hat holoin ana sein bang wachun chair chunga hin Lincoln Lhagao chu ana to ki ta na hi hichi zo chun lima kon hin ahung pot do ki din almira sunglang hin alut ki jenge ati hichi thu ho hi Franklin in radio a live recording a ana sei do dan ana hi hichi zo wa ko na chu Franklin jong hin Lincoln Lhagao hi thum veilang anamu kha hin amu si chule Lincoln chu ki pa lo ta hin amai su omji e ati thu ki het be na hin Lincoln Lhagao itiu hi April hlala le aha ki muji e anati ve aji chu April hla anathi a hi midang dangin jong Lincoln Lhagao thu hi ana sei ji hin a hin la President pu Franklin ta in jong Lincoln Lhagao thu hi live recording interview a chu ana sei do jing ta ji chun mizo se hi alung dong su ta win hi White House an tong ho khat in jong
Lincoln Lhagao hi in niaw sung buhonji nawakon anamudo kidin he. UK Prime Minister po Winston Churchill zong hi inahiat khadiu kata sanin he. Khatve hi ama zong hi US ahin ahung ta na hi le malzin hi ziwachun White House ahin agi sa tawen he. Agi na munchu Lincoln anadam laya yong hi chi room chu ana deji hle zenga hi. Kining lovehin Lincoln bangbang ahin mutan ama zong chu kichadi hi laye. Thilha chu avet hil hinte tidan hintin hita chu lungmong ta kina hi le zan sol lang hin kot kha hong ki kiu tai. Aman zong thu kho la kho hi zingin te atin kot kha aga hona hi le Lincoln Lhagao chu kot kha kom hin ana dingin gang chelin amang kit pai zenge akiti. Koi chapa ba ki chada ding hamna apet per chun Winston zong chu room chumin ege sa venatin room chum khat hin anagi tai akiti. Hito bang chun Netherlands leng no Wilhelmina kitinu zong hi America hin hol zinin anachi ne hi le White House hin anagi kitai. Zana chun Churchillin anato bang chun kot kha hong ki kiu kirin kot kha koma Lincoln Lhagao anadinga chu amuki den he. Mana seina chun kamimu chu Lincoln a himo mongin amang pai zingi ati. Hichi phalaya chu CCTV camera au mahelang mobile phone them anau mahele kichi thet zing ding ta na he. Abanin ga chi phe kidutin US President 33 channa Harry S. Truman kitipa hi ama hi iher khadiu iza khadiu zong kata sanin Nagasaki le Hiroshima a bom ana thlawa order ana pipa chu ama hi ana hi. Aman interview khara ana seina chun White House a office a to perahin Abraham Lincoln a Lhagao hi amuin aso mai chu alunghan to hle zinge kachunga hi alunghanga hele akilom zinge ati. US President 35 channa John F. Kennedy kitipa zong hin Lincoln Lhagao hi anamu kha dan hin aman zong interview khat hin tot na tokopin Lincoln zong chu mei changa thi hin ke zong hi ka thiwa ding hitale akilomi anati. Hichi athu sei ni chom khat zo hin Kennedy zong hi kara mini hong ki tolin an kabli tawin hi. Hichi zowa kon chun Lincoln Lhagao an ki sei ji chu ahung thip hoi hoi jing tan min zong an sumil hoi hoi ki jing tan hi. Tua iseu chu Lincoln Lhagao an mujiu thu bo iseu hin phat sora kona White House hi GIMNEI an sei jiu mong hi. US Second President anapang John Adam kitipa ajinu zong hi Abigail ahin amin ama ana thi zowayong hin a Lhagao hi a room la anamule ziwin abangle ama ana umjin room hin a thi nung a hi ta jingwangin akisil na sabon namchu ahung namji e akiti. 7 US President anapang Andrew Jackson kitipa zong hi a thi zo chom khat zowahin a Lhagao hi alup na ho in akimuzin gala konin anoi git ho zong akizaji anatiwe. Abraham Lincoln a bedroom ana sei GIMNEI hle ziung hi alup na ho ivet zingong lawang GIMNEI tu thovin a hi. A saudan hi 9 feet a hin a vai lang a hi le 8 feet a hin thingman tamta ana kisima hin akizep dan ho zong hi masang lai ding awang chu anana sathova dan hiding a hi. Lincoln Lhagao thu mitam tein ana seina hi ama hin White House hi a it wal zinga ada hla nom lo hin te tin ana sei ji ve. Mithi zowa a Lhagao kimu kiti hi ei ho ta san towang akitu hi be zingin thil dat mom ta thil sei ha ta khat a hi hi. Natong ho buhun ho themin a sei mai mai helewang chu kita san lo mai the a hin la president min thang chi in jong ana seya Netherlands leng nu a hin Britain Prime Minister pu te hon amit ta anamuwa akam ta a mi het dinga ana sei do jing theu hi thil khat wang a mong he ti het thei a hi. Guldio tunia isei ho zo siu hi abona internet source akon kilato chi hin a hi mongi a hi e koimachan akiti thei poi aji chu tu lai banga imacha proof ding ana umbe se elo ana hin
thusim banga anaki sei sona tuni a zo tui chim channel in jong hin seyu a hi tuni ading in video I si mu chu hi chan chui tan din akiting le video nal che le ngei che khat to ki mu to ki ding in zo tui chim ananga jing tan